eko onyame asemu na yeko onyame asemu ewo Jeremiah orafo mene wo chebibi wo Jeremiah Jeremiah chapter number 29 komsheni Jeremiah woma etri a eye eduonu enkron Jeremiah chapter 29 pacho for Bible na bi na yenko na yenhwe onyame asem na mene o kan verses 10 and 11 me kan ewo eye brofo kasem anase New King James Jeremiah chapter 29 verses 10 and 11. For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit and perform my good word toward you and cause you to return to this place. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Amen. Orafo nana pay meneo chebibia wo puto kasemno matu ni dise divine plan. Anapei ni mpesa oti asene se onipa betumi aye nhihye e de ato ho de amount. But onipa nhihye no oya obetumi efeliu. Onipa ewo hwei so do wure enyina hye ne mu a we wieye entumi enwie peye. Onipa bi betumi aye nhihye de amawa ne nhihye no ono de wadwene se bia oye nhihye pa bi de amawa bate wieye no ebetumi ewie obone. Enti ena anapei ne mpese oti asene se onyame ewo nhihye pa bi emawo. God has a plan for you. Nyame ewo nhihye a eye nhihye kese. He has a great plan. Orafu anapei me pese oti ase emfa ho nia wo fam. Menim se ne brabo no emu ayedin. Menim tibie bia wom eni bebia a wekopie. Nemum ade baako ena me pese oti ase ne se woda so ti ase na moja edu mu afuru sane no onyame ewon hihye pa bi ede mawo. Oravuti ebia na napei wo prison, ebia anapei wo akwantum, ebia napei weni dansu nyina sa, ebia na dwina wesu sa se enti medwumen eka medi meye den ena mefrimu meni obia obe mebuafo tibia wei metena tibia no mu afebo enti da benda ena mefri metibie mu wei abeye wo dadwene kese nemum anapei ne mepese oti asene se emma wabemu mbu emfa ho se ne tibia no onyame ewo nkaeda emaw onyame ewo bere emaw emposi ehwe wo bra na Israelfo womuko amanie kasimu na sabere womokopie enkwasumu esanse womanye sitie nyame ma ho kwan ema Nebukadnezar efomu enumum na sabere womako ohamu ache na manfompo ehye nkom ediguo mususo enche mubefri mu ha mu sisia enti mamu sisia dan mamu ye japade mamu ye bibia wo Matias fasasi so obi kura bi kura no bi aka cho se enche ema u bebewu enti ni kwanse u be bibi u be ye japade bi nemum to adwimu orafo mi wa ha me ka kire wo se sei eni onyame asem onyame ewon hihye pa bi ede maw. Ebia no bia disappointed. Nipa bi di wehwammo enti nipa ne di wehwammo no weni da so nyinasa. Demo nana pay mi wa ha se me ka kire se nyame ewo nhihye pa bi ede emaw. God has a plan for you. Orofiti Adentina make us God has a plan for you because he knows your location. Nyame ni mebi awo. Tie Sabri na ebra na oman Israel
ekodi nkwasum ewo Babylon asase so orafuti nyame nim se no mo ho enti onam na ko Jeremiah so ema wo de krata e de koma o tro letter de koma mu sene be ye oman no nipa no benya nida so se onu nyame adwene orafuti mesi se wo prison nyame nim bebi awo anadwi ebia wo da kiosum nyame nim bebi awo ebia wo de we wanya kios bipo anda nemum edua biase e na wokotenaye e made ache onyame nim bebi awo ebia wotu kwan e wa manane but bebi awo no woni adwumaye woni bebi da wohu ebia edua biase ebia kios bi ebia obi ni shop bi anim e na woda me say nyame nim bebi awo bia nyame nim bebi awo eti God has a plan for you. Oh aden asofo wogidi se nyame won hihye ma me pa na me fa saati biemu nyame won hihye bi di ma mesi edi kan tie. God knows your location nyame ni bebi awo sabre no na man Israel efo ha mu no na nyame nim se wo mu wo Babylon asase so a na sabre no bebi no mu wo no enye nije no mu de wo ho no mu ohaw amane emu eno mu wo mu wo nkwaso mu a ye hwo mo so wo hu wo mu ye hwo mo so e wo san nkwaso mu nanso nyame se me nyame me wo hihye pa bi e de mamu esan se minim bebi awo orafutie nyame nim bebi awo wate nyame wiran friu nyame nanu kum nipa nyina ho nyame nanu hwa wiase nyina nyame nim kona bia tokro bia wuhyem nyame nim senda na pe wafo ka nyame nim se wafo ka ting se wafo plane nyame nim se wafo plane what bicycle so won nante baby a wo bia God knows your location oni baby a wodu nyame nim se nda na pe me ne o ka se nyame nim se meti Adom FM ha enti se nyame won hihye pa bi di mamia nyame hye me nkura mo mahunu se baby a me wo bia ekura bia wo shas adan obi tinkran enti esi ni ye wo se ekura se wo se wo de ensi ye why na ka kiro nyame nim baby a wo no God knows your location ting se nyame any maybe a wa me person tells the so prison a prisoner nyani da so bi se won koso nse ho abribia afebo esa se nyame anim bebi a wo tie nyame won hihye bi di ma say God will visit you verse 10b nyame say me nyame me won hihye bi thou says the Lord 70 years are completed after 70 years at Babylon. I will visit you. Nyame ewo hihye bi se oba besraw enana pay nyame ba besraw o kwansuru kubisu. Hey, media, if you bring me koda prison, obi amba mesra me da, or you any free ni paso, but nyame enam no konkroso, nyame enam na samso, nyame nankasa ebesraw. Hey, me yere koda hospital, obi amba mesra me da. Hey, enti asori mi wo me yere tifie, obi ansra me da. God has a plan, nyame wo bribia, onu nyame nankasa oba honsra banso aba besraw. I say I will visit you. Yes. I am mirikuma bi na ufam. Amani bi ufam no. Amani ntra hoda. Se de pe nyina wi afriwa. Oravo me pese oti ase nyame ewi afriwo. Eti nyame obeye den obeba abesraw. Ena na pay o nyame besraw bia sa abre no nipa no yare na so nyame besraw a o nyame be ma wonyani da so. Se nyame besraw a nyame besaw yare. Se nyame besraw a obema waware. Se nyame besraw a wakwantu nkrata no o nyame beye san krata no e de amaw. Se nyame besraw a ekwan bi amuato no obeso hunsa ne wabie sa kwan no e de amaw. You see, se nipa bi besra wa, unim se nipa we obesra be de. Hey, ende de mewu, mewie ya sa. Nyame mesra unya police ni obechewa kotum, ebia wo mfom so binti. But nyame po besra wa, otumi di mfom so nyina de chew. Oh, mfom so be na wa ya enam so a ama weni da so nyina sase. Wo de ade pa bia mfiri mumba. Why na ka kiro? God will visit you this morning. I am praying and I'm releasing divine visitation. Me di onyame sra bi ade wura wo fie ho ene anapay. Esa se nyame e won hihye bi se he will come and visit you.
What is here? Wo dear, a free say ukunu wuye, obusuani bia mesra oda. Enti ama wa bemu nyinebu, me person tia say, nyame won hihye say, he will visit you. Say on nyame besra wa. He perform his word. Oravute. Me say, nyame mamai etiase say, be wo bre besoa, meba besra mu, na sembi a makadia fa ho no, me nyame mema na bem. Oravo, nyame ewo boshe bia ode amaw. Eti nyame na sembi a wakadia fa ho. O nyame ba, omba no mfa ho tere emfem braw. Onyame ba onfa nimguase emfem bro nemom na semo ne se obeba be yi wafi wanim guase mu onyaba be yi wafi ni ha mu wasem biara nyame akade afa no. God says I will come and perform my word. Aravo nyame onyo bi obegu wanim ase ha nyame ni shisha boni bi adema. Namo nyame won hihye papa bi ede mawa so nyame eba besrawa nyame sa hihye pa no ebebem orafo ne mpese o tia sense ne nyame akade afa ho ne nyame akade afa wa ware ho ne nyame akafa de ode afa wa wo ho ne nyame akade afa wa djuma ho ne nyame akafa wa pomudi ho nyame ba besrawa. He will perform his word. What you say? Nyame no hemo da, he will not fail you. But assembly a waka, boshe bi a wakshe edia fa ho no. Onyame eba besrawa, onyame bede obeye. Also for I know the thoughts. Nyame wa dream bi osi oni madua o dream dia fa ho. Tie. Oh. Who could disappoint you when you teach what mema gu kon medru manu medru. Nipa bia felu pa nipa bia wodo hoto no so wonim se sa nipa we die ade cheni ade sa obegira de mame we bi pa ode na kwaso dem mokose nkawa o say for better for worse o mi won hihye pa bi ade maw but what disappoint you ebi okodu abro kwa ne we free. What you say? Ebi kwa usu ni pano otumi ade bibi di brasa fere bibi di mano. What disappointing ni pano? Ebi anhihye ebi ani pa bi wodi ma on. Enye hihye pampatie. Nyame say, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thought of peace. Nyame or dream say ubenya asomdwe. Nyame Otrasi act for plans. What day at their fall, why yes, she be their fall, and she say at the asomdwe at the bebrow. Oda wonda, oh sister, brother, and I dream wesusa. Now some wine cry and a bebuame free me hemu. Eh, it meso ebusian to be and dream who ebusiamu. What you say? A branch be say, my full soldier, me di me party, makasa mama party, me party about power. Ebe si ne, womu yu empre free me, womu ni shishe biya mau, but nyame wa shishe pabi di mau. Nyame dwen sa somdwe Ghana mutie, me se Ghana, nyame a dwen sa man Ghana, yebe nya somdwe, wa batu ya yebe tuimu, eni a batu ye chi, me pese me sha obose, o nyame na somdwe, ebe tina Ghana mayimu. Emu wakumentu nyame washishe padima man Ghana o washishe padima we busia o washishe padima wo yire o washishe padima de obano wa obano o se uba we kwasempeni. Who told you onye kwasempeni? But nyame washishe bi di manua enche ubehu so nyame hihye ebetumi abem jai se ne usu ta kai se onyame e wonhihye pa bi e di mawo. Yes, I say, nyame e dwen se asondwe ebeba. Nyame e ndwen money emfa mawo. O se adwen me wodi money pano. Enye adwen money e na me dwen di money pano. Nyame on dwen se sa nipa we na brabo be say. Na mo nyame dwen ahwe kwan a enam so wa brabo ebe wie peye. Wani je be wie peye. Wasomdwe betumi anya wasomdwe. God never think evil for any human being. Nyame onwe money. Nyame ndwe money say nana dufan anasa na pay adichimu o hwe se wanamo no on tutu wanamo siye nemo bema boni biato nemo si metutu wanamo esiye. David eka
was Psalm 40 verse 5. And Psalm 139 verse 17. Say adua nyame wo ade manu ya adwen papa bi. Na mo nyame adua wo de manu po so adwe humpa. O to me ntiase. So ka so keri na wa vu nyame adwen. Ene nyame hihye wo de manu a empompo anu anwampo edo so se empo anu anwa. Wa hu. Unia our plan ba ko bi de ma nipa bi wo plan ba ko plan failure oni plan B but nyame o won hihye e de ma to give you a future and hope. Mese bra o ma Israel no mo ko haw ni amane mu no nyame emomu enida so yi nyame odwo daache ho no odwo daache ho keke but odwo se wo daache no ebeye from odaache no ebe siw ye nyame ewo hihye pabi e de ma wo daache eni na enida so papa odafute mese enne na wo hunu se enye papa enne ena wo amane mu enne na wo hyeso mu na ye hyew so enne ena ye tete wa onyame ewo bribi di mawa se sabre ne so a wo ebesi yetie mese se me classmate wo bra na me wo elementary school ni appoint me as a acting school prefect. Na me classmate to me show menim eka chamse wo kwasi ampani ye problem na ye school prefect na wo sorry na pa wo kotondo kono ansa na wa be school ene adu be school prefect na se nde onyame amadom na se media osofo a ene na beso tia se wo nyame be pagyaw e ma mpo wa ye ni problem pon kase bi what you say ene na nipa hunu sa se bi ye kwase penny nipa no kire na dwen keke you see the nipa bi aka for o kire na dwen but that is not the mind of God. Nyame adwen efa ho no eye adwen a eye adwen foforo eye adwen papa enida so wom enye anamo a nyame pesodi utu ene se obe disappoint o but enda na pain midi u esi no na mpese otiase wo bro man Israel wo mani da so nyina asam nyame ma wo mu hunu se ono nyame odwen omuti God, he will restore you to your former glory. What you say? When nyam papa bia abo, we jume bia ayese jumano essay. Onyame when he does so say obesambi pijao eso. God is thinking about how he will restore you. What you say? Inti nyame besan pijao edi wesi ho ama akuma sabre ayemre no. Wakuma ebitumi epija esanse onyame won hihye pebi edema